안녕하세요. 그무스타 하는 거래요. 잉잉니니. 안녕하세요. 그무스타 하는 거 타나래라. 오케이 뭐. 속행올란 카론. 안녕하세요. 네. 건팡 안에서. 그러니까 알았어. 토르코리 해보는 걸리도 쏘까. 그럼 스타는 말이야. 오케이 너. 오케이 가요. 오케이 가요. 네. 여보세요. 나 무한. 안녕하세요. 아이씨. 그럼 스타는 말이야. 그러니까 나를 커리어 카이 스토리아 코네요. 페로리쿠 막 스토리아 카로노 피나 두테한테 스토리아 코카로 피나 코리안. 예. 네. 여보세요. 스타너래요. 속해요 라네리스 뭐하네? 속해요. 아이스. 그거 스파라 하니까 홈코어는 테이프네. 카모. 그거 스파라 하세요? 아이스. 굿다네요. 쓱빼기는 올라서고 하죠. 그거 왔네. 이렇게라 너무 스파라이. 대파라리 딱 그거 왔을 타나나. 오케이요. 아이스. 프랙티스 거론. 쏠케는 코리안. pero 그럼 막았어. 스토리 하나원에 팔아세요. 안녕하세요. 사랑해 엄마 오빠. 프랙티스 코로네요. 한 헬로 카이 여보세요. 타나미 코리안이야. 개원 밀라이 마키탄. 보로네 넷플릭스 가네요. 뭐나로? 타나와로 스트루트 하나 고래요. 꼭 한번 해보세요. 안녕하세요. 아이스. 손카요. 프랙티스 하나더니. 헤이 파라파가 토라도레오스 그래요. 벌로나다 스토리아 깨나오리안. 하려나니라 사랑해. 아유 어찌그러. 어찌는 구멍이요. 그냥 프랙티스 코리안. 안녕하세요. 잠깐만요 슬럭 맡아. 네. 아이스. 아이스 손으로. 뭐 스타네요. 이거 그거 스크립트 스크롤런. 예스. 오케이라 가요. 뭐 타워레스고 그냥 비축구리요. 스타노리요. 안녕하세요. 아이스. 사랑해. 엄마 오빠 알았어. 아이스. 딱 따놓고 코리안. 코리안 스타네요 거론. 할라스쿠 스토리 하나를 해요. 코리아노 사타카네요. 엄마 오빠. 남매만 오빠 가로게 코스톱케 몰라노. I've stone 어떤 너 고간에 낙덕해노. 자 넷플릭스 perspersona 안에 단노노 고려 발로노 고 코리아나yon. 어느 코리아나 고 가론. 하랑이 먹고 서포트 가네요. 다만 코리안 타네요. 안녕하세요. 기타나 건 borde에서 뭐라. 막 슬립나 코리도 기타나 거나 고파. 파타이걸 뭐. 눈 싸무려. 아몬 borde에서 고파. 나 쏠까요? pero practice na ha더니 para magkapalo na tayo. Sa'yo naman ikayo. 사랑해요. 해안해로 너. 공항 투어에도 스티븐고 센티니라. 센티니라. pangalas ko nanti. 아이스. 데레라스요. 엄마 오빠. siya sentinira. Mag-uma daw ang upaw.
Ay! Ako pa opa. Opa ko sa kumano. Parang nanan si piso. Ewan niya alas ko. Ay! Magupa ng mga manok. Pag magupa ang manok, nanan si litog. Agitlog may hamang piso. Ay, 알았어. 뭐 스타나오려. 오케로. 타나오면서 피초라고 그래야 카이 막 피초라 카레. 그 속해 올란. 속해 올란이래요. 카페가요. 에레레. Lameh kayo magupapa ko soka mo lon. Wana mga Korean bugnak ka sila dito. Dali na sila managhan dito. Kay ang mga Korean, sigara gakos, sigara gupa. Perminti upa dito. Wana mga borot na sila. Oma, upa, mga Buddhist diriya. Nagupa. 안녕하세요. 곧 칼그려 고스톱형을 미 카카와스레야 락턴 빨베라스 물루컬 어느 카포이 나가요. 아 솔라스키라 포이리요. 아이스 카모는 고고스트 버려. 아이 딱카카와스레야 가론 카이 고스톱형을 아이 앞에요. Musili ka na nanawalero. Gusto ko wala na niya. Takagawa sa rin mabasa kong hinapay riya. Kaya ano ba kayo kay bagor ko liko ka ron. Tangar ko ron nang. 안녕하세요. 여보세요. mamaya na naulero. Kumusta na 말이야? 아이씨, 알았어? 아, 여기 뽑으려고 나, kaya dito ko kabala mo storya Bisaya, kasi di ko tanong Korean dere. 아, 안녕. 바고파네래야, 개파라. 바고파네 타니요리야, 빠꾸르간 타모. Nagupa kayo mo silingan nila. Bantog na naglagupo ng balay. Kaya nagupa na rin sila dito. Ay! Silip na ko ilang boarding house. Pagtanaw ako sa bag. Hala, nagupa sila riya. Bantog na naguyog ang balay riya. Kasi sila gupa. Parang napalapag ng speaker sa mo. Ay, tanaw na sila diri karon sa kuha kay ako masiling aliya, boda ka silang palay. Sige big tanog Netflix diri mo, ra namig nakakatok. Nice. Ah, kapoy na kayo. Kapoy na kayo do. OPPA, watching na sa mga sampuan ka. Kamusta naman niya, OPPA. Na-practice lagi ko diriya. Palit akong suriso. Bagumanay muli na ko rin sa mga. Hindi ka mamalingki ka ron, pero gusto ko mulon. Simula na tanin niyo. Ay, bagka na kay kong muta. Tamis kayo. Ang inin ni. Actually, medyo nahirapan talaga ako na practice ako ng Korean, but medyo nahirapan tayo, but in I just wanted to tell everyone, if you are still in your house, huwag kayong maglabas yan. In maglabas kayo ng bahay, sipain ko talaga kayo. Ni marantag na buang ni sa balay kay grabe lagi kayo. I just wanted to tell you. I watching here saranghe. Kaya
Mira, salamat kayo. Ay, tita. Salamat kayo. Jocelyn Tirada. 안녕하세요. 멜리 알렉시샤. kapoy na kayo desu balay no? Narata kagawas, narata perminteria. Orang kapoy kayo sa katanan. Ay, ano ron? Kumusta na mo rin? Jen Marie Tixon. Nining Halande, kumusta na mo? Renan Alberca. Nini. Okay, shout out mga kapamilya, no? Labi na sa mga taga-Bacoor, Cavite. Thank you so much. Thank you for all watching mga koy sa tuwang videos koy, no? I am very proud and honored that having this kind of privilege for everyone who are always watching my videos to keep on always posting it and sharing it is very important. I know that all of you are also watching it, and if you do have a lot of time to share all of my videos too, I will be very thankful for that. I will be very, very thankful. Just always share my videos because of sharing my videos is very important. Nice. From South Korea. Ay, 안녕하세요. kumusta na mo rin sa South Korea? Okay no? Okay na kayo? Princess Pa, watching from KSA. Asko mag-send mo di Koy, videos kong inginin eh. Send na ko. I-post niya, itag ako pangalan para makita nila akong video. Sarange. Salamat kayo ninyo. Thank you kayo sa pag-watch din sa akong video. Okay na kayo ko dito yan. Domo arigatou gozaimasu. Hello everybody. I am very disappointed right now because I cannot go out in our house right now. It's very difficult to always, I don't have anything that I can do right now. If you are watching it, the video, can you please share it for everyone? And right now, I'm already in my room and I cannot go out because it's very difficult for us to go out because it's raining. It's heavy raining right outside the window. And now for everyone who are also watching and posting a lot of comments right now, I'm very thankful and very glad. Even if you're watching, and it's very amazing for everyone that aside from talking in different language, I can also talk to you in the language that you wanted. It's very raining right now, and if I'm watching out the window, is that no more birds are flying because it's an heavy rain for us right now. And namaste Radha Sumiji. Thank you very much for watching my videos. I know that all of you are very bored right now. Very bored right now because you know what, the weather is not really good. It's not a really good weather. It's not really a good weather right now because the weather is raining and outside. If you are going out, you will be wetted, and you will be wet, and you can have a lot of disease because of the rain. That is why I am telling everyone that please keep safe and just stay in home quarantine. No more problem. If you are you're following the guidelines is very important. Right now it's very important to just always keep your feet on the ground right now. No more going out. No more going out right now. I am telling you because the president will get mad over us. Will get mad over us right now. So now I will just get I have something in my pocket right now. And this is it. There you go. I will be using my headset right now. I'm talking to all of my
all of our friendship, all over our friends all over the country. Hello everyone, what are you doing right now? Me, I am just having a video because I just wanted to answer all of your question right now. If you have a question, just answer it to me. Just question it to me, and then I will be giving you a time to answer it. Hello everyone. Hello everyone. If you're watching right now, I'm already in Abu Dhabi right now. Yes, all of my friends are Lebanese, and I have a friend in India. They are also they are also calling me right now. But of course, this is for everyone who is watching, and they don't understand me in talking in different language. But if you really wanted me to talk in straight English, in Indian English, I will be very glad and privileged to talk to you. How are you? How is everyone? How is everyone if you're watching right now? Oh, they're watching from Malaysia. Thank you very much. And if you have a question right after me, and I will be answering your question. Do you have any question right now? I will be answering it to you. Namaste, everyone. And the president, what can you say about? There is a question. What can you say about your critics? I will be asking the president right now that what can you say about the critics, president? What can you say about the people who are bashing you, and then they don't like your administration, and they don't like if you are they're anti-Duterte and everything. What can you say about that? Hello everyone. Before anything else, if you are watching right now, I just wanted to tell you that you have a friend, a Pakistani. Yeah, I have a lot of friends. I have a lot of friends in Dubai. I have a lot of friendship in India, in Pakistan, and in Iraq. I have a lot of friends there, and of course they are always communicating with me, and every now and then. That is why, and I can speak in their language. I'm not mimicking their voice, and then this is really how they talk. This is how they talk. Yes, I have a lot of question. Can you answer? Angel, if you have a question, just put it in a comment box, and I will be answering it right now. Watching from New Zealand, thank you very much. Josephine, thank you. Janeline, and Janeline, thank you very much. And all of them are right now, they are all watching. To, to all of my friends in India who are watching right now, they are really very good in talking and in communicating right now because they are very well educated person. Yes. How are you? How are you? Yes, how are you? If you are really watching my videos, how are you? How was everyone? How was your friends? How was your family? Your family right now, I know that it's very quite difficult for us because of the extended of the home quarantine, and then we don't have a lot, we don't have a work, and then we cannot have a salary, and it's very difficult for us. But remain following the guidelines is very important. If you do have a question, and then I will be answering it. How are you? How are you doing right now? In. Ito lang ang masabi ko. In. We have a lot of friends also watching from different part of the world. I just wanted to tell you, ganito yon. Alam ko marami ang magalit sa akin. Pero, in. Marami ang magalit sa akin when sinasabi nila that I am not respecting the way that the president is, talking. In. The president is right now facing very difficult na mga problema sa buhay.
Ang dagdag pa tayo. Eh, I am just ing-inin eh. Galit talaga ako. And for every Filipinos who are mandated to ang gawin nila yung dapat nilang gawin, hindi nila ginagawa. Ako nagalit talaga ako. Ing-inin eh. I just wanted to tell everyone that there's a lot of things that I have to do being the president of the country, and then now the people are not, hindi ginagawa yung trabaho nila. Kaya makita ko kayo, kulitugon ko ng buga ninyo. Ang makita ko talaga yung mga gawas-gawas, maglabas-labas ng balay. Mo ang pintikon ko talaga kayo. I'm not joking. Hindi ako nag-joke sa inyo kasi, I am telling to every Filipino, hindi maganda yung lagi tayong magsigig reklamo, mag-rally-rally pa kayo. You know what? It is very important nowadays that we will help each other. Ing-inin. I cannot do it alone. Even if I am the president of the country. Even if marami akong tauhan, I cannot do it. This is not a very simple, hindi ito napakasimple na trabaho lang. I am doing it for all of the Filipino. And if you're telling me na hindi ko ginagawa ang trabaho ko, who the hell are you? Hindi mo nga alam kung ano yung grabing depression namin din sa Senado because ito lang masabi ko. If God give me a lot of strength to really fight this kind of problem, I'm very glad. But of course, tingnan mo nga, how can we alleviate the economy right now? Ang nangyari ngayon, ang ibang tao dyan hindi maniwala. Hindi sila maniwala kung ano ang sinasabi sa kanila. Magalit-galit pa mga buang dyan, maglakaw-lakaw pa sa gawas. Oh, you know what? If you don't want to follow any instruction, sipain ko talaga kayo. Hulbuton ko ng ilok, ng buhok sa mong ilong. Patuwaron ta ka nganha kung masakpan ka sa checkpoint. Tanaw na to, di na magbitay ng itlog ni mo. Ing-inin. Ing-inin. And yun lang ang masabi ko. Maliit naman ang nagtanaw ngayon. Thank you. Wala lang. Gusto ko sana mag-Korean ngayon. Hindi man ma-achieve ang Korean. Ing-inin. Nagkalisod talaga ako. Ing-inin. I just wanted to greet Ace Cubs. Ing-inin. Charlie. And si Christian Villalos. Thank you very much. Amoged sa mga Ilonggo kag mga Ilongga nga damo-damo galantaw sa aton nga video. Damo-damo ga siling sakon ngo if amoged na mahambal ko sang Ilonggo hiligay nun bala. Sa mga utod ko subong damo-damo kag-watch sa aton nga video gali ga lumpat-lumpat gali haw. Amoged adiin ka mo ga-star, gotoy-utoy ka kadlaw, gali ka mo. Hay, basta Ilonggo kag Ilonggaw. Mga nami, gid. Nami, mga Ilonggaw. Mo ga pamati sa aton, ga galantaw sa video mo ya. Thank you, gali sa inyo. Nga ga-watch, gali ka mo sa akon nga video. Thank you. Hambal ko gali sa inyo. Stay at home, gali ka mo para
Di gid ka mo mahampang-hampang sa mga virus, how? Thank you, gali sa inyo. Damo-damo nga salamat sa mga Ilonggo, kag Ilongga. Kag sa mga utod ko subong ko sa mga friendship ko dyan sa Ilonggo, kag sa Bacolod. Amoy thank you, gali sa inyo. Damo nga salamat, gid. Kaya mababay na gali ako. Ha? Ano ha? Mababay na gali ako, kay matulog na gali ako, kay katugo na gali ako, ha? Na video lang ko kay... Hay ne, ko nag-watch ka sa akon nga video ne. Thank you ne. Halong ne. Ha? Skuto ba to? Kagali nag-star ne. Thank you how. Damo salamat sa ton nga mga amigo kag amiga nga ga-watch natin nga video. Thank you gali ano same sa mga hambal sa akon nga mag-Ilonggo ko how. Amaged gakaon mo, kabalo good egg. Amaged, damo nga salamat ha. Yeah, thank you how. Makaon na kamo. Kaon ta eh. Pag mahambal ka sa nimo nga mga amigo, kaon tabla. Kag ang amigo mo wa galingi. Kaon ka ged. Kaon ta eh. From Iloilo watching si Piper Do. Along mga taga Iloilo, mga Ilonggo. Thank you gali sa inyo how. Damo gid nga salamat how. Kag sa mga amigo kag miga ko. Halong kamo tanan how. Thank you gid. Abaw. Damo ginatikal gali ni si Kokoy ha. Thank you. Okay, maraming salamat. Damo nga salamat sa aton nga mga amigo kag miga kag mga utod sa subong kag aton nga mga nanay kag tatay kag sa aton nga mga Ilonggo. Kung balaan mo lang tani kung akong nabatsyagan, gatugnaw gali ang gabatsyag ko karon kay gaulan haw. Ay di puga. Kwarta ginapiko ginapala haw. Shout out sa Bacor Cavite kag sa mga amigo ko da. Thank you. Ag sa mga ano haw, wagi ka sa batsang gihambal mo haw. Thank you. Thank you. Maraming salamat gali mga babay na gali ako sa inyo ho. Thank you. Damo nga salamat sa inyo paglantaw sa akon nga video how. Kaong kagid. Damo kagid. Haraso. Ano yun sa'yo? Damo kagid how.